Richo Hidi Sports Association pen Anglong kiti Dewagadum Kapathuk Kapaman Pon. Patumi Wosik Nipayangkora Troxy Durmier ni Karlitang Joycing Bela pen Archer Sang Pianima Intipia Tournament Pensi Patumi Richo Hidi Sports Association atum pen Anglong kiti Dewagadum Kapathuk Kapaman Pon along Kachetong Dun Lake Man Penkedo Sports Chairman Longki Bela pen Man Kedo Rongasar Dhonsing Terang Lason se Ongdong Kiting atum sitame Chetong Dun. Lason se Patumi Kapathu Pon Lake Bilogori Club Lapen Friends Club atumang bongsi Kapathu Pon lo. Bangso Kapathu along Bilogori atum Ketek Muchot Ajok Goal Hini pen Chipahai Pon lo. Labangso Dewagadum Kapathu along Best Player Lake Deben Boro Lapen Best Goalkeeper Sumon Boro Lapen Goalkeeper ke Ongnai Lake Jersong Thari Kiri Club pen Long Kirong Hang Lason se Bangso Dewagadum Kapathu along Angdung Kiti Ingsamjin Pensi Patun Pon lo. Puloni pen Bidor Singh Terang, Karbi Anglong News Channel. Ini jo lada film rong itu di sare terang rong long kedamtang tarik niar ni pen nilipu kalitang gosing di lapen nilipai kalitang ni main di memorial football tournament matela jab tak sport sisi nahin tapi pati pon club league pati pati pon di sare gani pen atau pini yang dong kiti pada final lani lo pini japathar mate itu di Friends Club Romtu lapen ke itu di Bathau Club Belogori yang bong besi kini patula asia Belogori mate Bathau Club hin de kai pon asi pini kado kawe arab nang cerap nang citu dun ten badak lang ther mate itu di awara arab nang cerap nang citu dun ten misel isya khelani din te pon lo asi ni tum Sport and Youth Welfare Karbi Anglong Termas Council hin ten ini tum kabol ipon mate ke claim pon কিন্তু কচিং হন্নাই কিন্তু কচিং হন্নাই ডক্টর তুলিরাম রং হাংসা সিএম সারা কে হাই পেন কাবো ইপন আলো ini labangso club league sitame natai si keng kamlo kusini makadam si alangli kamo kabor ipon alo sport and youth welfare hin department hin da anso se kaching thuri pan dak Karbi Anglong angkang non kimi owi kimi atumhan sport hin anso se ka paching thul ponji pan alangli ka mathalo Nil tundak rojo putar sport association hin tadi kami ini lah bangso club league kidi penisi itu dalang ni long kacerap kacitu dulu nasun si ini kita kelang lo macam angtek dulu masih pini rap kacitu Langhin constituency angkang kedoan Kep Lapen Krihinia Sat Lang Lapente non owi kimi Borengang hoi cepalong dun lapen bihu ke kan world record cepalong dun along ke kan dun atumapan karcho ajay mek kiting pon Langhin constituency Langhin Sport Auditorium Hall along Langhin BJP Mondol Atumpati Ponsi Felicitation Program Matekar Chomai Parupon. Patumi Wosik Nipayangkora Troxy Por Paikri Sia Por Malompen Mai Pangcheng Ponsi Langhin BJP Mondol Mai Pusunil Kumar Boro Pensi Bangso Mai Chari Pon along Aluhiaman Pen Nangkachetong Dun Karbi Anglong Termas Council EM Billy Mohan Khaglari Langhin VDC Chairman Bir Singh Timung Lapen Penangana BJP along Klembang Pubang Piatung Lapente Penangana Satlang Ki undu natum Chetong Dun Lapente Pini Pulam Gamusa Lapen Certificate Sitame Kadu Kawe Bang Parunar Kebra Trok Kebra Narkep Abang Pu Bang Piatum Apan Pipa Jerpon Longlo Lapen Kumadma Kelong Lelang Atum Sitame Pena BJP Mondol Asahem Nang Chihumri Ignon Pusi Prangkia Tumating no Pachini Pon Puloni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Terasi dengan saya, hasil pemeriksaan harus termateri pemeriksaan surat pemeriksaan setiap hukum division di pihak division 10 kini nilai kita hak প্রায় মানে 883 জন আছিলেন আমি নমস্কার সকলোকে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু যিসকলে আহিব পৰা তেওঁলোকৰ মা দেউতাক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অবিহনে সেই মা দেউতাক আমি তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ চাকৰি পোৱাৰ যিসকল কেন্দ্ৰিত আছে তেওঁলোকক আমি এই সুযোগতে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আজি এই অনুষ্ঠানতে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আহি অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ কাৰ্যসূচী সকলোৰে ৰূপায়ণ কৰাত আমি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনবিলাকতো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লাংহিন মণ্ডল কমিটিয়ে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি এটা পৰিৱেশ তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ এইখিনি সময়ত সকলো পাৰ্টিকে
তেওঁলোকৰ যাতে আহি থকা দিনবিলাক উজ্জ্বল হয় সেইটো কামনা কৰি গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমি এই অনুষ্ঠানটো আজি Dehori kudam singna rong pen rong bong khadan kachelenga towar e jaga pharlo emangason pamanden. Kidam tang ningkan surihini na inkorahini therejik lo dehori kudam singna rong along pen rong bong khat ana jaga pharman rong bong khat krong tom atowar pikaje togalong long emate foundation stone late sitame phongni an epon tanglo. Lason se lakhain koira trogdor bagori constituency kaparlo dehori kudam singnara rong pen rong bong khat an kidam kibangke joy donangji poamen pen En Ponsi Foundation Stone mate long esitame phongnian mate hini sompon tanglo. Pangbardam sinang Bharat Janata Party Sarkara tumalong along May meeting along alam the prang ka chengsi lagi to war pen chenglo Karbi Anglong arlo chingthur piklo pukaning jepon ko an chingthur make rat pen chini pon aphai ong tanglo. Lason si lakhain koila trogdor bagori constituency kaparlo deitor police station ang kangarlo Dehori kudam singna rong pen chenglok rong bongkhat arada tum non puta mesen pen kidam kebang mesen atowar non puta dong pon long lelang la pen thek pon long letet lason si school college keso kiun